hindai jeng senamnai hindai adopt khaika just 12 mas ni bagai tokha 1 bosor ni bagai aseng quarterly joto media house the media representative rongni claim and objection jeng enroll khainai oi diden joto media house ni representative rongno pabago submission khainai ni bagai karon oro jagao kono mane lab tongai mane kaltagui mane hani bang nironi suggestion tong khaike specify mention khai submission khainai ni bagai ang puila wo request khai jeng onek chesta khaika haipano daiti khaimale ni bagai go nakar sana chini titi edisi je media indigenous media promotion oro jaga eligible nai ya oro bisingo kaham ke jeng suka first ke jekono media house sini at least nini editor chief editor ma haido chini tiprasani maximum gobangko ma tongnai percentage gobangko mane editor rogo tongkhan ke oro jaga eligible nai jeng oro guideline ni bisingo rono thum copy ronai oro nro sai mana ei language sungkha chini tiprasa language any language no highlight khainai mangnai nge oro jaga te butangu ADC am sayo boroni regional office phanu tongnani nanai dara agotola tongui media chalok tongkha kobro phanu chalok thung কিন্তু boroni regional office phanu oro jaga ke oro jaga entitled ngi akhane jodibu chini am sayo ADC am sayo boro report collection khainai highlight khainai umhai tongui man apanu at least regional office head office apanu chu regional office phanu tongnani nanai market jeng mo provision na rakha nge oro jagao teibu chini advertisement ni jehetu oro jaga indigenous media promotion and advertisement policy oro electronic media print media joto ni cover nai apanu special advertisement tongu jeta seng particularly je jaga seng donani nango oro jaga jekpan maro poni bangai alada jehetu omot indigenous ni bagai si khaime ni ba oro general lo ni bangai je ta state of provision tongu guideline tongu omo hai hobohu milia khana advertisement ni khetre jemon tender notice khaine job ni notification rona ni tam sinai oro ni wo ei alada ni expression of interest rona ke national media of rona ni nangu ni regional media of roni nangu local media of roni nangu e ko hairo ni bang ke special provision na rakha nge mento jeng oro ni bisingo je provision sujak company roni bisingo jodi kuno karone nironi thani ni khobor munaro kuno karone oro mistake tongkha ke nirok submission khaimanai je momo no mane provision dungdi ba exclusion khaidi omo haike nironi suggestion submission khaimana ge jeng tamosne oro jagao chini indigenous media promotion khainai ni bagai omo hai next step nanai omo sungbu update khai thana tani ke jeng oro jaga media policy nawani mane bibhinno sector ni bibhinno angle no bibhinno jeng mawa sokha jehetu general lo oro kobangmai issue khaimana hani bang jeng omo temporary হিসেবে এক বছর পরে পার্মানেন্ট খাইনে যে ও পার্মানেন্ট খায়া খসানি নিরনি যতনি মানে ফিডব্যাক কাহাকে जों মানানি না অমো পর জায়গা সায়ান খা বা বমনো এক্সক্লুশন খাইনাই বমনো ইনক্লুশন খাইথাই অমো जों নাকসো হানি বাঙ্গো जों ট্রায়াল হিসেবে এক বছর বাঙ্গো তাবো অমো সাবো খাই অরনি বিসিগো जों অনলাইন ও from no online gurunai no offline copy gurunai je sebab eligible criteria tong boro within 3 months submission khai ke je tang ni first lot no jeng enlistment khai mana ge je tongnai do already eligible tongnai do
within 3 months submission khaikake ulo khaima ne omoto continuous process apani je tabo tongnai lo jotono 3 months ni bisingo no tesa dothi to te busabo apani 3 months ni bisingo no o from download khai ba orni copy nongo kono nawe ni lo PUIC go submission khai This is all the Pui Lava Box Salman in Joto Media House ni member now with electronic media, print media ni now with the member include Kaiwit or new committee, they have committee Kanani Koro Tomani. After the Tabo New Apato committee, sub committee name or the Gasun, they have to Kajalia temporary basis in Nahama. They final Kanai after getting Joto committee tonight or new electronic media house ni member tongnai te print media ni house ni member tongnai jeta state o tongmani hai ye health insurance naine ni pagwe committee sub committee tongnai te bu sub committee jeta nangmani amasung sub committee bu ulok khanai hani pagwe ni roni solid mane feedback nangu suggestion nangu kono nai ni sung puskamo agoi khanai ye oro sung tabo PPT ni bising ti or ni isa dai mau hard copy ko hai